Presidente da República José Ramon Tahlau encontro a delegação Conservation International Rússia Indonésia e a Palácio Presidencial. Sexta-feira, delegação Conservation International Rússia nação vizinho Indonésia, rassurou a Presidente da República, rifou conhecimento no mos cumprimenta, chefe Estado o líder Sira e Timor-Leste, atual colaboração no apoio conserva a natureza saidia, enquanto delegação Sirane, serviço e a Ásia-Pacífico e a nação Senolores Sintolo, no foco liuba conserva a natureza e a nação nebe diferente. Também delegação Hirakne, hassoro chefe Estado onde discute com a potência nebe Timor-Leste e apoio Timor-Leste baui, liu conserva meio ambiente. Presiden sangat mendukung dan juga happy bisa menerima kita. Kita di sini juga bersama bukan hanya dari Conservation International tapi dari mitra donor kita juga untuk belajar sama-sama. Jadi Pak Presiden menyatakan juga bahwa isu-isu kedepannya di Timor Leste juga perlu dikaitkan langsung dengan pengembangan hidup masyarakat dan juga keberlangsungan dan ketahanan pangan maupun isu-isu lain yang akan berkembang di sini, tetapi juga isu lingkungan dan perlindungan lingkungan itu harus menjadi salah satu fokus dari pemerintahan di Timor Leste ini, dan itu sangat menarik sekali. Kita belajar banyak dari beliau dan juga mendengar apa kira-kira concern dan juga kesempatan yang ada yang bisa dibangun di sini. Presidente da República José Ramon apoia a iniciativa neve Rússia Conservation International ba o governo precisa controla no cuidado do meio ambiente e a Timor-Leste. Enquanto delegação Sirane, Rússia Indonésia acompanha Rússia diretor doador América. No balong mos Rússia Austrália. Reportagem Selfie na televisão Timor Post. Janela Informação, bem roto. Atau tem informação atual dia Clio, que tá haluha. Anehan botão subscribe, like, halo, comentário, no faz tudo também mídia social roto.